Ibu kami menyiapkan makanan minuman. Allah membersihkan kotoran kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa ibu ya Allah. Ampuni dosa ibu ya Allah. Ampuni dosa mama kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa bumi kami ya Allah. Amin. Semuanya punya ibu, punya mama ya Allah. Ya Rahman. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengampun. Ibu kami yang telah membesarkan kami ya Allah, bahkan dia rela mengorbankan waktu tidurnya untuk menyenyakkan tidur kami ya Allah. Bahkan dia rela berbuat segalanya ya Allah demi kami yang dicintainya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Muhibas Salihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengampun. Ampuni ya Allah dosa ayah, dosa anak kami, dosa adik kami ya Allah. Amin. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah yang besar jasanya dalam hidup kami ya Allah. Amin. Bahkan dia rela suatu ketika mengatakan ya Allah, sembuhkan anakku ya Allah. Biasanya aku yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Begitulah kerelaan kesembuhan perjuangannya. Subhanallah, Allah Akbar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni ya Allah keduanya ya Allah. Mungkin ada di antara kami ya Allah, mungkin ada di antara kami saat ini ayah dan ibunya berada di dalam kubur, lapangkan kuburnya ya Allah. Amin. Lapangkan kuburnya ya Rahman. Lapangkan kuburnya ya Rahim. Lapangkan kuburnya ya Muhibas Salihin. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum min riyadil jannah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ringankan azabnya ya Allah, ringankan sa'anya ya Allah. Ya Arhamar Rahim, terima segala amal ibadahnya ya Allah, lipat gandakan amal kebaikannya ya Allah. Ya Muhibas Salihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu besar jasa kedua orang tua kami ya Allah, begitu besar jasa ayah dan ibu kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakan pintu maaf, bukakan pintu maaf kepadanya ya Allah, agar dapat memaafkan kami atas kedurhakaan kami, atas dosa-dosa kami, atas kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Muhibas Salihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin ada ya Allah di antara kami, mungkin ada ya Allah di antara kami orang tuanya masih hidup, berkahi umurnya ya Allah, berkahi umurnya ya Rahman, berkahi umurnya ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika suatu saat Engkau perintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya ya Allah, jadikan saat itu ia adalah ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikan ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Segala, Engkau yang Maha Segala ya Allah. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Rahman, ighfir lana ya Muhibas Salihin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami kedua orang tua kami, sebanyak apapun dosa-dosa, sebanyak apapun maksiat telah dilakukan, kami mohon kepada-Mu ya Allah.
أنت الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا
Jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kacamata kita, belajar berhalwa. Saat ini kita masih hidup. Supaya suatu kita nanti kita dalam keadaan setelah kita terbujurkan kudus. Subhanallah, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kita hanya bisa melihat orang yang sedang menangisi kita, melihat orang-orang yang sedang membaca ayat-ayat Quran yang diniatkan kepada kita. Allah, kemudian jangan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya kita hanya bisa melihat siapa yang memandikan kita. Allah Akbar, begitu bahagia kita yang memandikan itu keluarga. Subhanallah. Kemudian kita disolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan saat itu kita hanya bisa melihat siapa yang menyalakan kita, siapa yang menjadi imam. Subhanallah, alangkah bahagia jika yang menjadi imam itu adalah anak kita. Allah Akbar. Namun sudahkah kita mengajarkan hal itu kepada mereka? Kemudian kita digodok kuburan yang dalamnya 2 meter dan dalam berita. Subhanallah, Allahu Akbar. Tidak ada yang kita bawa dari Tuhan. Amal kita, ibadah kita, amal soleh kita, sedekah kita. Allah Akbar. Subhanallah. Namun sekarang kita masih hidup, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melihat, masih bisa bergerak. Allah Akbar. Bersedekah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan bersedekah. Allahumma ya Allah ya Rahman, ajarkan ya Allah ketika kami nanti sakratul maut kalimat tauhid la ilaha illallah. Ajarkan ya Allah ketika kami sakratul maut, karena kami akan merasakan hari itu semua. Ajarkan lisan ya Allah, bermudah lisan ya Allah melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ajarkan kepada lisan ya Allah, bermudah lisan ya Allah melafazkan kalimat tauhid ketika kami sakratul maut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا غفور رحيم. اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا رحمن، اغفر لنا يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا توبتنا توبة نصوحا في هذا الشهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا توبتنا توبة نصوحا في هذا الشهر رمضان. اللهم ربنا تقبل منا توبتنا توبة نصوحا في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. اللهم ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي إيران وفي باكستان وفي بلاد المؤمنين وخصوصا في بلادنا إندونيسيا من القوم الكافرين من القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا حاجاتنا وحاجات هذه الجماعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من القانتين واجعلنا من المنفقين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المستغفرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الحياة وخير الممات يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل عبادتنا في هذا الشهر رمضان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت